Kuri wa gatanu tariki 24 y'ukwezi kwa Nzeri mwaka 2021 nibwo hari hateganijwe icyamunara y'ihoteli barirwa mu mutungo w'umuryango wa Rwigara Sinapol. Iyi hoteli wayishyize ku isoko ry'icyamunara akaba yarahaye agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 81 n'ibindi bihumbi birengaho. Iyi cyamunara ariko ntabwo yashobotse kubera ko habuze umuguzi bituma isubikwa. Gusubika kw'icyamunara ariko ntibivuze ko ihagaze kubera ko uwatanze isoko azakomeza no kwikoresha ikindi gihe bizaba ngombwa. Ariko ku ruhande rw'umuryango wa Sinapol Rwigara cyane cyane umubyeyi wabo Adeline Mukangemanyi si igitangaza ko yabyita ikiganza cy'Imana cyaba cyatambamiye iyi cyamunara. Hagati aho umuryango wa Sinapol Rwigara utegereje urubanza rw'ubujurire butambamira icyamunara, urubanza rutegejwe kuwa mbere tariki 27 Nzeri umwaka wa 2021. Ibi bikazaza bikurikiye ko uru rubanza rwagombaga kubanishwa tariki 23 Nzeri ariko bikaba bitarakunze kubera ko rwimbuwe. Uyu munsi rero tariki 24 Nzeri 2021 isaa 5 y'amanywa nibwo hashojwe igikorwa cyo gutanga ibiciro hakoreshejwe inzira y'ikoranabuhanga. Hakaba hari gukurikiraho gutangaza wegukanye hoteli y'umuryango wa Rwigara yashyizwe mu cyamunara. Ariko ibi nabyo byari biteganyijwe ko byakorwa nyuma y'aho umuhesha w'inkiko Maître Hiteremye Michel ariyo yahawe inshingano zo kugurisha mu cyamunara iyi hoteli yagomba gukora raporo igaragaza watsindiye iyi nyubako n'ikiguzi yatsindiyeho. Iyi raporo yagomba no kugaragazamo uko umuryango wa Rwigara wabyakiriye, kuko uyu muryango wari hawe amasaha 28 yo kumenyekanisha niba agaciro inyubako yashyizweho babona gakwiye cyangwa se niba batakishimiye. Nubwo wagenye cyamunara yashyize inyubako ku gaciro ka miliyari 1 na miliyoni 81 n'ibihumbi 938, ikibazo cyaho gifite imizi ku mwenda wa miliyoni 500. Uyu mwenda Cogebanque ivuga ko uyu muryango wafashe mu izina ry'uruganda rwabo Premier Tobacco Company, ariko Madame Adeline Rwigara niwe munyamigabane mukuru akavuga ko uyu mwenda nta uriho, ko ahubwo uyu muryango ufite gihamya zose zigaragaza ko nta mwenda na muto bafite, baba uwo bafitiye Cogebanque, uwo bafitiye leta, uwo bafitiye ubutegetsi cyangwa se undi wari we wese. Mu makuru yatangajwe avuga ko habuze umuguzi, umuhesha w'inkiko ushinzwe kugurisha inyubako ntiyavuze niba ikibazo ari uko nta muntu n'umwe wagaragaje ubushake bwo kugura iyi hoteli cyangwa se niba ahubwo habaye ikibazo cy'uko abatanze ibiciro wenda baba bagiye munsi y'ikiguzi fatizo cyifuzwa cyangwa se ingano y'umwenda wishyurwa ari wo wa miliyoni 500. Kuwa kane nibwo Madamu Adeline Rwigara yari yahamagariye umuhesha w'inkiko amenyesha ko hari urubanza mu bujurire butambamira igurishwa ry'umutungo wabo muri cyamunara, ariko Maître Hiteremye akaba yaramubwiye ko ikintu cyonyine cyatuma hagarika icyamunara ari icyemezo cy'urukiko cyangwa se cyo wamusabye kuyikoresha. Urubanza rutambamira cyamunara rugeze mu bujurire nyuma y'aho umuryango wa Sinapol Rwigara utanze ikirego mu rukiko rw'ubucuruzi. Umucamanza akanzura ko iki kirego kidafite ishingiro kuko ngo cyatanzwe hirengagijwe inzira z'amategeko. Kugeza uyu munsi wa none wategetse ko habaye icyamunara ntaratangazwa, ntibizwi niba ari Cogebanque yayisabye cyangwa se n'urundi rwego rw'ubutegetsi. Dusubize amaso inyuma twibuke uko byabanje kugenda bwa mbere. Dusubize amaso inyuma twibuke uko byagiye bikurikirana. Ariko duhere uyu munsi ubwo icyamunara yaburizwagamo. Ariko duhere uyu munsi ubwo icyamunara yasubikwaga. Cyamunara yo kugurisha hoteli y'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara iri Kigali yarangiye nta muguzi ubonetse. Cyamunara rero izakomeza ku zindi nshuro zose zidateganyijwe, ariko ibindi tubibaze Eric Bagirubusa waganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Amakuru nari mfite kuri iyi cyamunara nuko kuva saa 5 za hano i Kigali mu Rwanda aribwo bari bemereye gushyira ibiciro muri cyamunara mu buryo bw'ikoranabuhanga, niyo saha ya nyuma bayahise ifunga. Ariko noneho nkabwirwa amakuru ko ba nyiri umutungo bo kwa Rwigara bari bahawe amasaha 28 yo kugira icyo bashyiramo, wenda kuvuga ko batishimiye agaciro yahawe cyangwa se bakavuga ko batanze nk'ikirego tambamira iyo cyamunara. Nyuma y'ayo masaha 28 no kuvuga kuva ejo kwa gatandatu kugera ku cyumweru saa 5, umuhesha w'inkiko nawe ngo yagombaga guhabwa amasaha 28 agakora raporo y'uko byagenze. Bivuze ngo habaye habonetse uwaguze cyangwa se byanze ko bagura, niyo raporo yagombaga kuba yakora. Mu yandi magambo Venuste Nshimiyimana, mbese ubundi iyo nzu yari yahawe agaciro k'amafaranga ngahe? Iyo nzu yari yahawe agaciro ka miliyari 1 isagaho amafaranga make mu mafaranga y'u Rwanda, ko ariyo ko gaciro fatizo ku muntu washoboraga kuba yapiganira iyo cyamunara.
none watwibutsa muri make intandaro y'iyo cyamunara ndetse n'umutungo utezwa mu cyamunara aho uherereye? Intandaro y'iyi cyamunara ni amafaranga bavuga abarirwa muri miliyoni 500 nk'uko amakuru agera kuri radiyo Ijwi ry'Amerika abivuga. Umuryango wo kwa Rwigara ngo waba warafashe mu izina ry'uruganda rw'itabi rwa Rwigara PTC mu kubaka iriya nyubako. Ni hoteli yagombaga kunganira iyasenywe ahitwa mu Kiyovu. Ni hoteli ni inyubako ziringaniye itezwa mu cyamunara, igeretse inshuro enye. mu kanya nahavuye nafashe ifoto zigatandukanywa, noneho niyo ngiyo yasenywe n'umuhanda ucamo hagati. Muri make niyo ngiyo rero bakavuga ko hafashwe inguzanyo muri banki ya Koje banki ni banki y'ubucuruzi, ariko umuryango wo kwa Rwigara wo ukavuga ko nta nguzanyo iyo banki bayifitiye, kuko ngo yandikiye umuryango wo kwa Rwigara ibaruwa ivuga ko nta nguzanyo bayifitiye. Kugeza ubu rero hategerejwe ubujurire buzaburanwa ku wa mbere bwatambamiraga iyo cyamunara. Venus Nshimiyimana. Mbere y'uko uyu munsi ugera byagenze bite? Nanone Ijwi ry'Amerika ryarahabaye. Kuri wa gatanu i Kigali hategekanijwe cyamunara yo kugurisha hoteli y'umuryango wa Assinapol Rwigara. Sentare nkuru y'ubucuruzi yemeje ko iyo nzu igurishwa kubera umwenda uvugwa ko uwo muryango ufitiye banki yitwa Koje Bank. Umuryango wa Rwigara uvuga ko atamwenda ufitiye iyo banki kandi ko ubifitiye ivyemezo bigaragara. Urubanza gukunguruza rusaba ihagarikwa ry'iyo cyamunara rwari rutegekanijwe kuri wa kane, wimuriwe ku wa mbere, ariko cyamunara iraba kuri wa gatanu. Adeline Mukangemanyi Rwigara yabwiye umenyesha makuru wacu Venus Nshimiyimana ko batangajwe n'iyo ngingo. Twabyakiriye nabi, byatubabaje cyane, ntabwo twabyumvise, ntabwo byumvikana. Niki kitumvikana muri ibyo? Ikitumvikana nuko urubanza barwimuye cyangwa se nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe? Nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe, kandi twarajuriye mu gihe gikwiriye. Hari impamvu mwahawe n'ababishinzwe? Navuganye na wisi ejo mubwira yuko nari maze kumenya, ariko ari mu magambo, ntitwigeze tubimenyeshwa, ntitwandikiwe, ndetse n'avoka nawe ngo ntiyabimenyeshejwe, niwe wakurikiranye. Mvuganye na wisiye ambwira ko cyamunara ihari, maze kumubwira yuko urubanza rwacu rwimuwe rwahizwe mu cyumweru gitaha, arambwira atari ko tuzagurisha. Ndumirwa. Uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko, jye n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko tujya kureba, n'avoka yari ahari, hari urundi rubanza yaburanaga uwo wacu, atubwira yuko nta handi afite kubaza, ngo bikemurwa n'inkiko, kandi babishyize ku wa mbere nawe atabimenyeshejwe kundi. Mbese ntacyo nabona mvuga pe. Abo bacamanza babyemeje ntabwo bagaragara, nta muntu ushobora kubabona ngo ababaze ibisobanuro byerekeranye n'icyemezo bafashe? Awe kuko wisi yari yambwiye yuko uwakemura iki kibazo ari umucamanza, ko ari ubucamanza bufite ubujurire, ariko twavuganye na avoka atubwira ko nawe ubwe umucamanza urufite atamuzi, yuko nta hantu afite kubaza na hamwe. Iyo ahagera nawe aba yabajije, nta muntu n'umwe dufite kubaza, ubwo ngo ni ugutegereza ku wa mbere, kandi kugeza cyamunara ejo bizakorwa. None se Madame Adeline Rwigara, magingo aya nk'uko bivuga wabuze umucamanza witabaza, ariko se urakizera ko ubutabera mu Rwanda bushobora gukorwa ukarenganurwa? Birashoboka Monsieur Nshimiyimana, birashoboka kuko ubucamanza kameme burakora, birashoboka bikoze mu mucyo mukuri babishatse, twarenganurwa rwose, kuko tugomba kurenganurwa, genda byizeye, kuko nta cyaha dufite. Ese ubundi kugurishwa kw'iyi hoteli biravugwa ko bijyanye n'umwenda mufitiye Koje Bank. Uwo mwenda mwebwe nk'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara murawemera? Ntabwo tuwemera, nta mwenda dufite n'umwe, nta mwenda dufite nk'uko nabivuze, ntawo dufitiye banki, ntawo dufitiye leta, ntawo dufitiye igihugu, ntabwo tuwemera. Mufite impapuro zigaragaza ko uwo mwenda utariho?
turazifite zose, bibaye na ngombwa nuko hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha. Ntabwo twajya ku maradiyo tubeshya, ntibishoboka. Impapuro mwahawe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyangwa se mwahawe na Cogebanque? Impapuro twahawe na Cogebanque, kuko ubu nicyo kirego turiho, nirwo rubanza dufite, zirahari rwose, bigaragaza ko nta mwenda tuyifitiye. Cogebanque yemera ko mwebwe nk'umuryango wa Rwigara nta mwenda muyifitiye? Cyane rwose. Niba nta mwenda muyifitiye, biramutse bibaye iyo nzu ikagurishwa, ayo mafaranga azajya mu isanduka ya Cogebanque, azajya he? Ibyo ntabwo ndabitekereza, kuko ndatekereza ko kameme batazayigurisha. Madame Adeline Rwigara Mukangemanyi, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, witeka bahire. Uwashinzwe kugurisha inzu y'umuryango wa Rwigara, Maître Michel Hitiyaremye, avuga ko igihe atacemezo arabona cy'umucamanza kimubuza kugurisha iyo nzu, Cyamunara izobandanya kuri uyu wa gatanu uko byari bitegekanijwe. Yabibwiye Venuste Nshimiyimana. Yego, kubera ko Cyamunara ntabwo ihagarikwa n'uyikoresha, ahubwo Cyamunara ihagarikwa n'urukiko cyangwa se n'ubundi buyobozi bwari bwaratanze uburenganzira bwo kuyikoresha. Iyo rero nta cyemezo giturutse muri izo, mu ruhande rumwe cyangwa urundi muri izo nzego zibifitiye ububasha, Cyamunara irakomeza. Mwaba se mwamenye ko urubanza rw'ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara rwagombaga kuba kuri uyu wa kane rwimuriwe ku wa mbere ku itariki ya 27? Nta makuru ari nabyita ngo ari officiel ngewe mfite mu nzego izo arizo zose, ahubwo nyir'umutungo ubwe niwe wampamagaye ejo ambwira ko hari urwo rubanza. Ibyo n'urubanza rwa mbere narwumvise mu itangazamakuru. Icyo gihe rero ngewe abampaye misiyo, urwego rwampaye misiyo yo kuyikoresha, nirwo mba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye, nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko Cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo nshyira mu bikorwa. Iyo rero nta cyemezo ndabona kindi, sisiteme ya Cyamunara irakomeza. Byumvikane neza nk'uko biteganijwe kuri uyu wa gatanu, igihe cyose muzaba mutarabona urwandiko ruvuga yuko Cyamunara ihagarara, muzayikoresha. Yego. None se ubwo muramutse mukoresheje Cyamunara, tuvuge by'amahirwe, ndabyita by'amahirwe, hakaboneka umuntu ugura iyo nzu kuri uyu wa gatanu, noneho urukiko ku wa mbere rukavuga yuko iyo nzu itagombaga kugurishwa, ubwo ngubwo byagenda gute? Wayiguze yayisubiza, bigenda gute? Ibyo ntabwo ari jyewe wabijyamo kubisubiza uyu munsi, kuko yaba ari ugukora speculation ku kintu kidahari. Icyo gihe rero nk'umunyamategeko, ahubwo ntegereza ko ikintu kiba, sinkorere kuri za supposition. Icyo gihe icyaba n'ubundi cyazagenwa n'umucamanza. Ariko se birasobanutse ko urubanza rw'ubujurire burebana na Cyamunara yari iteganijwe rwaba nyuma y'iyo Cyamunara nyirizina? Bishobora kubaho. Ubwo se biramutse bibaye, nta tegeko na rimwe riba ryishwe? Iyo hari itegeko ryishwe, haba hari n'urundi rwego ruzatuma iryo tegeko ryongera kubahirizwa. Ni nayo mpamvu urubanza rutarangirira ku rukiko rumwe, hariho ingereko z'inkiko zigenda zisuzuma niba hari amategeko atarubahirijwe. Ni nayo mpamvu urega nawe aba afite uburenganzira bwo kunguruza igihe abona hari akarengane yagiriwe. Maître Michel Hitiyaremye, washinzwe kugurisha ingwate y'umuryango wa Rwigara, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe, murakoze.
na mbere none yuko ibi bibaho twababwiye ko byatangiye mu rubanza mu rukiko rw'ubucuruzi. Ese muri urwo rubanza ho byari byifashe biti? Sentare iraba ivy'urudandazwa yatesheje agaciro ikirego c'uruganda rw'umuhisi Assinapol Rwigara casaba gutambamira Camunara ya hoteli yegukira uwo muryango iri ahitwa mu Kiyovu ni mu gisagara ca Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Banke y'ubucuruzi Cogebank niyo igiye guteza Camunara iyo hoteli. Muri sentare ahavugwa ibi vyose, Ijwi ry'Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa. Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Cogebank gusobanura inzitizi ye. N'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Assinapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Cogebank rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Maître Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru, agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka wa 2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa Cyamunara, agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Cogebank igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Cogebank yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere. Nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na Cyamunara, umucamanza yanzuye ko uruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko, ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma. Yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara, atangaza ko ku kijyanye n'indishyi zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo. Maître Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse. Umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza. Umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko, ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona. Ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko. Hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda. Ukuri ko uyu mubyeyi yabwiye Ijwi ry'Amerika: ibi bibaye nka bya bindi byo muri 2015 twagiye gushingura Papa Diane, tugiye gushingura Rwigara Assinapol, baratangaza Rusororo uwayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Assinapol apfuye ari umusoreshwa mwiza, nta deni afite. Mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6. C'est triste. Ibi bintu biteye agahinda. Nyamara Madame Adeline Rwigara, umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara, akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha. Byari bigoye guhita agira icyo atangaza. Kuri telefone Ijwi ry'Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko. Nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko Jorogrete ntacyo bazi, kuko ibi birenze ubujiji, birenze n'ubugome, birenze n'ubuswa. Nta deni tugirira banki, nta deni tugirira leta. Madame Adeline Rwigara kandi Ijwi ry'Amerika yanamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko. Twiyambajije ijuru d'abord, ariko kugira ngo tugire ibihamya, kuko nabo ntabyo bazahara ibyaha, ntagahora gahanze, ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabo aho bihagaze. Reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye, tugiye kujurira ubutegetsi bwiza, ariko d'abord twajuririye ubw'ijuru. Inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka wa 2016. Ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye. Igiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe. Kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga. Cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa 5 mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu Cyamunara. Umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi.